Sekali lagi kami senang hati melihat Bapak di sini. Selamat datang ke Rusia. Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Rusia, Rabu, 10 Desember 2025. Keduanya membahas isu strategis bagi kedua negara. Prabowo tiba di kompleks Istana Kremlin pada Rabu siang waktu setempat. Ia disambut sejumlah pejabat Rusia, yakni Komandan Utama Kremlin, Sergei Udovenko serta Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrei Rudenko. Lawatan ini merupakan kali kedua dalam setahun bagi Presiden mengunjungi negeri beruang merah. Berikut poin-poin pernyataan Putin saat bertemu Prabowo. Pertama, Putin menyampaikan belasungkawa untuk korban banjir dan longsor di Sumatera. Sumatera dilanda banjir dan longsor sejak akhir November. Hingga kini, 969 orang tewas, 252 masih hilang, dan 158.000 rumah rusak akibat bencana tersebut. Kedua, di kesempatan ini Putin juga menekankan hubungan Indonesia dan Rusia yang kian erat. Dia juga mengenang pertemuan dengan Prabowo saat diperingatan 80 tahun Perang Dunia berakhir di Cina dan kunjungan Presiden RI itu pada Juni lalu. Lebih lanjut, dia menegaskan kerja sama-sama di bidang perdagangan dan ekonomi menunjukkan dinamika positif. Dalam 9 bulan pertama tahun ini, pertumbuhannya mencapai 17%. Ketiga, Indonesia dan Rusia sedang menjajaki kerjasama di bidang nuklir. Di pertemuan ini, Putin mengatakan hubungan kedua negara di prospek energi nuklir sangat baik. Keempat, dalam bidang pertanian banyak proyek menarik yang sedang dibahas kedua negara. Putin mengatakan terdapat surplus tertentu yang menguntungkan Indonesia dalam perdagangan pertanian. Namun, pasokan gandum ke pasar Indonesia sedikit menurun. Dalam bidang hubungan kemanusiaan, kerja sama kita juga menunjukkan perkembangan positif. Jumlah wisatawan dari kedua negara masing-masing terus meningkat. Kelima, Indonesia-Rusia secara tradisional memiliki hubungan yang sangat kokoh dalam bidang teknis dan militer. Putin mengatakan Indonesia merupakan mitra lama Rusia di sektor ini. Kontak langsung antar Kementerian Pertahanan juga berlangsung secara profesional dan stabil. Putin juga sangat menyambut baik keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS, serta perundingan antara Indonesia dan EAEU mengenai perjanjian perdagangan bebas. Hubungan kami berkembang sangat konsisten. Pada tahun ini kami menyambut 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara negara kita. Активно работают межправкомиссии с обеих сторон. Komisi bersama ekonomi juga bekerja dengan bagus. Торгово-экономические связи развиваются хорошим темпом. За первые 9 месяцев текущего года плюс 17%. Hubungan ekonomi sama perdagangan juga berkembang selama 9 bulan pertama tahun ini. Nilai perdagangan kita naik 17%. У нас очень хорошие перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию. Ada banyak prospek dalam sektor energi, termasuk energi nuklir. Я знаю, что в вашей стране такие планы есть, и мы, если вы посчитаете возможным привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении. Saya tahu bahwa Indonesia memang ada rencana terkait, dan kalau Indonesia memang memutuskan melibatkan Rusia, kami selalu siap untuk membantu. У нас в области промышленной кооперации много интересных, может быть, проектов. Dalam perindustrian kami juga ada proyek-proyek banyak. В области сельского хозяйства. Dalam pertanian juga. И у нас даже существует определенный профицит в пользу Индонезии в наших отношениях в сфере сельского хозяйства. Bahkan ada sedikit profisit, Indonesia punya profisit dalam perdagangan di sektor pertanian sama Rusia. Но мы не в претензии, мы готовы искать пути дальнейшего развития отношений в этом секторе. Tapi kami menganggap itu bukan masalah, kami siap mencari jalan baru. У нас немного сократились поставки пшеницы, по-моему, на ваш рынок, но это тоже предмет нашего обсуждения сегодня. Pasokan gas sedikit turun dari Rusia ke Indonesia, dan kami juga bisa membahas hal ini hari ini. У нас традиционно очень надежные отношения в сфере военно-технического взаимодействия. Dalam sektor militer teknis, kami juga ada dialog yang sangat kuat.
Индонезия наш традиционный партнер в этой сфере. Indonesia merupakan mitra tradisional kami dalam bidang ini. Ну и взаимоотношения между военными ведомствами тоже. Напрямую между военными ведомствами. Hubungan antara kementerian-kementerian militer juga sangat aktif. Они развиваются и находятся на уровне хорошего профессионального взаимодействия. Levelnya sangat bagus dalam arti profesional. В наших вузах, в военных вузах в том числе, постоянно проходит подготовку индонезийские специалисты. Lembaga pendidikan tinggi militer juga menerima banyak ahli militer Indonesia. И мы готовы расширять это взаимодействие. Kami siap untuk menaikkan angka ini. В области гуманитарных связей отношения также на подъеме. Di bidang kemanusiaan hubungannya juga naik. Увеличивается количество туристов, причем с обеих сторон. Jumlah pariwisata naik dari dua negara. Этому способствуют и прямые рейсы авиационные, и льготы в льготном обслуживании, льготном визовом обслуживании. Penerbangan langsung membantu kami dalam hal ini dan juga kebebasan visa. И нам очень приятно, что Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Kami sangat senang hati bahwa Indonesia menjadi anggota penuh dalam BRICS. Да, и идут переговоры с Евразес о создании зоны свободной торговли. Dan kami sedang membahas dengan Eurasian Economic Union tentang perjanjian perdagangan bebas. Уважаемый господин президент, вот я уже много достаточно наговорил того, что является важным для обеих сторон. Yang mulia Bapak Presiden, saya sudah membicara banyak tentang hal yang memang penting bagi kedua negara. Мы очень рады вас видеть. Kami memang berbahagia melihat Bapak di sini. У нас с нашей стороны большая команда. Я пригласил коллег, чтобы мы могли поговорить почти по всем этим направлениям. Dari pihak kami ada tim yang besar supaya kami bisa membahas banyak hal. Мы очень рады вас видеть. Еще раз повторяю, добро пожаловать. Senang sekali lagi kami senang hati melihat Bapak di sini. Selamat datang ke Rusia. Terima kasih. Большое спасибо. Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Putin dan para pimpinan dari pemerintah Rusia, terima kasih atas penerimaan saya. Saya paham bahwa Presiden Putin agendanya sangat sibuk. Saya terima kasih diterima dengan pemberitaan sangat singkat. Sebetulnya kedatangan saya hanya untuk konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat baik. Dalam beberapa bulan ini saya terima di Jakarta delegasi dari tokoh-tokoh Rusia, baik pemerintah maupun tokoh-tokoh pengusaha di Jakarta, dan pembicaraan-pembicaraan kami sangat produktif. Jangan ke India saja. Не только же в Индию вам летать. С удовольствием. Спасибо. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia saat bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, Rabu, 10 Desember 2025. Bahkan, Putin menyatakan, Rusia siap membantu Indonesia dalam pengembangan teknologi nuklir. Mulanya, Putin menyampaikan bahwa hubungan Rusia-Indonesia terus menunjukkan tren positif, terutama seiring 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara. Selain sektor ekonomi dan perdagangan, Rusia juga melihat prospek kerjasama di bidang energi,
termasuk energi nuklir. Putin mengatakan, Rusia siap membantu apabila Indonesia memutuskan untuk melibatkan Rusia dalam pengembangan teknologi nuklir sipil. Ada banyak prospek dalam sektor energi termasuk energi nuklir. Saya tahu bahwa Indonesia memang ada rencana terkait dan kalau Indonesia memang memutuskan melibatkan Rusia, kami selalu siap untuk membantu, tutur dia. Selain itu, kedua pemimpin juga membahas potensi kerjasama dalam sektor perindustrian dan pertanian. Putin menyebut, isu soal gandum turut dibahas bersama Presiden Prabowo. Dalam sektor industri pertahanan, Putin menyebut Indonesia sebagai mitra tradisional Rusia. Dia menyoroti kerja sama teknis militer yang dinilai berjalan solid, serta meningkatnya jumlah personel militer Indonesia yang menempuh pendidikan di lembaga militer Rusia. Putin juga menyinggung peningkatan hubungan di bidang kemanusiaan dan pariwisata, didukung konektivitas penerbangan langsung dan kebijakan bebas visa antar warga kedua negara. Terkait peran Indonesia di dunia internasional, Putin menyampaikan apresiasinya atas keanggotaan penuh Indonesia di BRICS, serta menyinggung pembahasan mengenai kemungkinan kerja sama perdagangan bebas antara Indonesia dan Eurasian Economic Union, EAEU. Diketahui, pertemuan ini menjadi pertemuan bilateral kedua yang dilakukan oleh Prabowo dengan Putin pada tahun ini setelah sebelumnya kedua pemimpin bertemu di Saint Petersburg pada Juni 2025 lalu. Уважаемый господин президент, дорогие друзья, мы очень рады вас видеть в Москве. Добро пожаловать. Yang mulia Bapak Presiden, teman-teman yang terhormat, kami sangat berbahagia melihat Anda di sini hari ini. Мы договаривались об этой встрече. Я помню, у нас есть определенные и серьезные планы развития наших отношений. Kami sudah bersepakat dulu tentang pertemuan ini. Saya ingat ada rencana yang sangat besar. Но прежде всего, конечно, я хотел бы выразить слова соболезнования и сочувствия в связи с наводнением и с жертвами, с которыми столкнулся ваш народ и ваша страна. Tapi di awalnya saya mau menyampaikan kata-kata belasungkawa terkait dengan banjir yang menimpa Indonesia dan menimpa bangsa Indonesia. Но, возвращаясь к нашим контактам, мы с вами и на мероприятиях в Китайской Народной Республике, посвященных окончанию 80-летию окончания Второй мировой войны, встречались и говорили о том, что мы продолжим наши личные прямые контакты. Di China, di pertemuan di China yang berkaitan dengan selesainya Perang Dunia Kedua, kami sudah ketemu dan kami bersepakat bahwa kami akan melanjutkan kontak dengan Bapak. Мы очень благодарны вам за то, что вы лично приняли участие в Петербургском экономическом форуме летом этого года в июне. Kami berterima kasih kepada Bapak bahwa Bapak pernah ikut serta dalam forum ekonomi di kota Saint Petersburg yang pada bulan Juni tahun ini. Отношения, повторяю, у нас развиваются очень поступательно. В этом году мы отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Hubungan kami berkembang sangat konsisten. Pada tahun ini kami menyambut 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara negara kita. Активно работают межправкомиссии с обеих сторон. Komisi bersama ekonomi juga bekerja dengan bagus. Торгово-экономические связи развиваются хорошим темпом. За первые 9 месяцев текущего года плюс 17%. Hubungan ekonomi sama perdagangan juga berkembang selama 9 bulan pertama tahun ini. Nilai perdagangan kita naik 17%. У нас очень хорошие перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию. Ada banyak prospek dalam sektor energi, termasuk energi nuklir. Я знаю, что в вашей стране такие планы есть, и мы, если вы посчитаете возможным привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении. Saya tahu bahwa Indonesia memang ada rencana terkait, dan kalau Indonesia memang memutuskan melibatkan Rusia, kami selalu siap untuk membantu. У нас в области промышленной кооперации много интересных, может быть, проектов. Dalam perindustrian kami juga ada proyek-proyek banyak. В области сельского хозяйства. Dalam pertanian juga. И у нас даже существует определенный профицит в пользу Индонезии в наших отношениях в сфере сельского хозяйства. Bahkan ada sedikit profisit, Indonesia punya profisit dalam perdagangan di sektor pertanian sama Rusia. Но мы не в претензии, мы
готовы искать пути дальнейшего развития отношений в этом секторе. Tapi kami menganggap itu bukan masalah, kami siap mencari jalan baru. У нас немного сократились поставки пшеницы, по-моему, на ваш рынок, но это тоже предмет нашего обсуждения сегодня. Pasokan gandum sedikit turun dari Rusia ke Indonesia. Dan kami juga bisa membahas hal ini hari ini. У нас традиционно очень надежные отношения в сфере военно-технического взаимодействия. Dalam sektor militer teknis, kami juga ada dialog yang sangat kuat. Индонезия наш традиционный партнер в этой сфере. Indonesia merupakan mitra tradisional kami dalam bidang ini. Ну и взаимоотношения между военными ведомствами тоже. Напрямую между военными ведомствами. Hubungan antara kementerian-kementerian militer juga sangat aktif. Они развиваются и находятся на уровне хорошего профессионального взаимодействия. Levelnya sangat bagus dalam arti profesional. В наших вузах, в военных вузах в том числе, постоянно проходит подготовку индонезийские специалисты. Lembaga pendidikan tinggi militer juga menerima banyak ahli militer Indonesia. И мы готовы расширять это взаимодействие. Kami siap untuk menaikkan angka ini. В области гуманитарных связей отношения также на подъеме. Di bidang kemanusiaan hubungannya juga naik. Увеличивается количество туристов, причем с обеих сторон. Jumlah pariwisata naik dari dua negara. Этому способствуют и прямые рейсы авиационные, и льготы в льготном обслуживании, льготном визовом обслуживании. Penerbangan langsung membantu kami dalam hal ini dan juga kebebasan visa. И нам очень приятно, что Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Kami sangat senang hati bahwa Indonesia menjadi anggota penuh dalam BRICS. Да, и идут переговоры с Евразес о создании зоны свободной торговли. Dan kami sedang membahas dengan Eurasian Economic Union tentang perjanjian perdagangan bebas. Уважаемый господин президент, вот я уже много достаточно наговорил того, что является важным для обеих сторон. Yang mulia Bapak Presiden, saya sudah membicara banyak tentang hal yang memang penting bagi kedua negara. Мы очень рады вас видеть. Kami memang berbahagia melihat Bapak di Знаете, у sini. нас с нашей стороны большая команда. Я пригласил коллег, чтобы мы могли поговорить почти по всем этим направлениям. Dari pihak kami ada tim yang besar supaya kami bisa membahas banyak hal. Мы очень рады вас видеть. Еще раз повторяю, добро пожаловать. Senang sekali lagi kami senang hati melihat Bapak di sini. Selamat datang ke Rusia. Terima kasih. Большое спасибо. Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Putin dan para pimpinan dari pemerintah Rusia, terima kasih atas penerimaan saya. Saya faham bahwa Presiden Putin agendanya sangat sibuk. Saya terima kasih diterima dengan pemberitaan sangat singkat. Ваше превосходительство, уважаемый господин президент, а также уважаемые главы российских министерств и ведомств, очень рад видеть вас. Хочу поблагодарить за теплый прием, оказанный мне и нашей делегации, и также, понимая, насколько плотное у вас расписание, хочу лично вас поблагодарить за то, что нашли возможность принять меня с визитом, несмотря на то, что информацию о нем мы направили в достаточно короткие сроки. Sebetulnya kedatangan saya hanya untuk konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat baik. Основная цель моего визита – это проведение консультаций с вашей стороной, а также очередная возможность выразить нашу искреннюю признательность, поскольку в настоящий момент мы наблюдаем очень активный рост российско-индонезийских двусторонних взаимоотношений.
dalam beberapa bulan ini saya terima di Jakarta delegasi dari tokoh-tokoh Rusia, baik pemerintah maupun tokoh-tokoh pengusaha di Jakarta, dan пембичаран kami sangat produktif. Пользуясь случаем, хотел бы сообщить, что за последние несколько месяцев я принял в Джакарте целый ряд российских делегаций. Это были как представители государственных структур, так и представители российских компаний. И хотел бы отметить, что со всеми делегациями, которые посетили Джакарту, нам удалось провести очень предметный и конструктивный диалог. Saya sudah hubungkan dengan entitas-entitas industri kami, entitas perusahaan-perusahaan kami juga, dan sepertinya sudah banyak sekali tindak lanjut yang positif. Я также предоставил им для дальнейшей координации стороны с индонезийской стороны, которые могут выступить партнерами, различные объединения и структуры. И уже сейчас мы видим, что общение между российской и индонезийской стороной по этим направлениям продолжается, и они уже ведут свой конкретный непосредственный диалог. Dan juga kesempatan ini saya juga ingin mengundang Yang Mulia untuk ke Indonesia pada kesempatan yang beliau miliki. Apakah tahun 26 atau tahun 27 tidak ada masalah. Kami berharap beliau akan berkunjung ke Indonesia juga. И также, пользуясь случаем, хотел бы от всего сердца пригласить вас посетить Индонезию с визитом в удобное для вас время. Возможно, это будет возможно в 2026 либо 2027 году. Мы подстроимся под ваше расписание и будем очень рады принять вас в нашей стране. Спасибо большое, обязательно это сделаем. Terima kasih, saya akan datang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senang sekali lagi kami senang hati melihat Bapak di sini. Selamat datang ke Rusia. Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Rusia, Rabu, 10 Desember 2025. Keduanya membahas isu strategis bagi kedua negara. Prabowo tiba di kompleks Istana Kremlin pada Rabu siang waktu setempat. Ia disambut sejumlah pejabat Rusia, yakni Komandan Utama Kremlin, Sergei Udovchenko-Sertea, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrei Rudenko. Lawatan ini merupakan kali kedua dalam setahun bagi Presiden mengunjungi negeri beruang merah. Berikut poin-poin pernyataan Putin saat bertemu Prabowo. Pertama, Putin menyampaikan belasungkawa untuk korban banjir dan longsor di Sumatera. Sumatera dilanda banjir dan longsor sejak akhir November. Hingga kini, 969 orang tewas, 252 masih hilang, dan 158.000 rumah rusak akibat bencana tersebut. Kedua, di kesempatan ini Putin juga menekankan hubungan Indonesia dan Rusia yang kian erat. Dia juga mengenang pertemuan dengan Prabowo saat di peringatan 80 tahun Perang Dunia berakhir di Cina dan kunjungan Presiden RI itu pada Juni lalu. Lebih lanjut, dia menegaskan kerja sama-sama di bidang perdagangan dan ekonomi menunjukkan dinamika positif. Dalam 9 bulan pertama tahun ini, pertumbuhannya mencapai 17%. Ketiga, Indonesia dan Rusia sedang menjajaki kerjasama di bidang nuklir. Di pertemuan ini, Putin mengatakan hubungan kedua negara di prospek energi nuklir sangat baik. Keempat, dalam bidang pertanian banyak proyek menarik yang sedang dibahas kedua negara. Putin mengatakan terdapat surplus tertentu yang menguntungkan Indonesia dalam perdagangan pertanian. Namun, pasokan gandum ke pasar Indonesia sedikit menurun. Dalam bidang hubungan kemanusiaan, kerja sama kita juga menunjukkan perkembangan positif. Jumlah wisatawan dari kedua negara masing-masing terus meningkat. Kelima, Indonesia-Rusia secara tradisional memiliki hubungan yang sangat kokoh dalam bidang teknis dan militer. Putin mengatakan Indonesia merupakan mitra lama Rusia di sektor ini.
Kontak langsung antar Kementerian Pertahanan juga berlangsung secara profesional dan stabil. Putin juga sangat menyambut baik keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS, serta perundingan antara Indonesia dan EAEU mengenai perjanjian perdagangan bebas. Hubungan kami berkembang sangat konsisten. Pada tahun ini kami menyambut 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara negara kita. Активно работают межправкомиссии с обеих сторон. Komisi bersama ekonomi juga bekerja dengan bagus. Торгово-экономические связи развиваются хорошим темпом. За первые 9 месяцев текущего года плюс 17%. Hubungan ekonomi sama perdagangan juga berkembang selama 9 bulan pertama tahun ini. Nilai perdagangan kita naik 17%. У нас очень хорошие перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию. Ada banyak prospek dalam sektor energi, termasuk energi nuklir. Я знаю, что в вашей стране такие планы есть, и мы, если вы посчитаете возможным привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении. Saya tahu bahwa Indonesia memang ada rencana terkait, dan kalau Indonesia memang memutuskan melibatkan Rusia, kami selalu siap untuk membantu. У нас в области промышленной кооперации много интересных, может быть, проектов. Dalam perindustrian kami juga ada proyek-proyek banyak. В области сельского хозяйства. Dalam pertanian juga. И у нас даже существует определенный профицит в пользу Индонезии в наших отношениях в сфере сельского хозяйства. Bahkan ada sedikit profisit. Indonesia punya profisit dalam perdagangan di sektor pertanian sama Rusia. Но мы не в претензии, мы готовы искать пути дальнейшего развития отношений в этом секторе. Tapi kami menganggap itu bukan masalah, kami siap mencari jalan baru. У нас немного сократились поставки пшеницы, по-моему, на ваш рынок, но это тоже предмет нашего обсуждения сегодня. Pasokan gas sedikit turun dari Rusia ke Indonesia, dan kami juga bisa membahas hal ini hari ini. У нас традиционно очень надежные отношения в сфере военно-технического взаимодействия. Dalam sektor militer teknis, kami juga ada dialog yang sangat kuat. Индонезия наш традиционный партнер в этой сфере. Indonesia merupakan mitra tradisional kami dalam bidang ini. Ну и взаимоотношения между военными ведомствами тоже. Напрямую между военными ведомствами. Hubungan antara kementerian-kementerian militer juga sangat aktif. Они развиваются и находятся на уровне хорошего профессионального взаимодействия. Levelnya sangat bagus dalam arti profesional. В наших вузах, в военных вузах в том числе, постоянно проходит подготовку индонезийские специалисты. Lembaga pendidikan tinggi militer juga menerima banyak ahli militer Indonesia. И мы готовы расширять это взаимодействие. Kami siap untuk menaikkan angka ini. В области гуманитарных связей отношения также на подъеме. Di bidang kemanusiaan hubungannya juga naik. Увеличивается количество туристов, причем с обеих сторон. Jumlah pariwisata naik dari dua negara. Этому способствуют и прямые рейсы авиационные, и льготы в льготном обслуживании, льготном визовом обслуживании. Penerbangan langsung membantu kami dalam hal ini dan juga kebebasan visa. И нам очень приятно, что Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Kami sangat senang hati bahwa Indonesia menjadi anggota penuh dalam BRICS. Да, и идут переговоры с Евразес о создании зоны свободной торговли. Dan kami sedang membahas dengan Eurasian Economic Union tentang perjanjian perdagangan bebas. Уважаемый господин президент, вот я уже много достаточно наговорил того, что является важным для обеих сторон. Yang mulia Bapak Presiden, saya sudah membicara banyak tentang hal yang memang penting bagi kedua negara. Мы очень рады вас видеть. Kami memang berbahagia melihat Bapak di sini. У нас с нашей стороны большая команда. Я пригласил коллег, чтобы мы могли поговорить по
почти по всем этим направлениям. Kami ada tim yang besar supaya kami bisa membahas banyak hal. Мы очень рады вас видеть, еще раз повторяю, добро пожаловать. Senang sekali lagi kami senang hati melihat Bapak di sini. Selamat datang ke Rusia. Terima kasih. Большое спасибо. Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Putin dan para pimpinan dari pemerintah Rusia, terima kasih atas penerimaan saya. Saya faham bahwa Presiden Putin agendanya sangat sibuk. Saya terima kasih diterima dengan pemberitaan sangat singkat. Sebetulnya kedatangan saya hanya untuk konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat baik. Dalam beberapa bulan ini saya terima di Jakarta delegasi dari tokoh-tokoh Rusia, baik pemerintah maupun tokoh-tokoh pengusaha di Jakarta, dan pembicaraan kami sangat produktif. Jangan ke India saja. Не только же в Индию вам летать. С удовольствием. Спасибо большое. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia saat bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, Rabu, 10 Desember 2025. Bahkan, Putin menyatakan, Rusia siap membantu Indonesia dalam pengembangan teknologi nuklir. Mulanya, Putin menyampaikan bahwa hubungan Rusia-Indonesia terus menunjukkan tren positif, terutama seiring 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara. Selain sektor ekonomi dan perdagangan, Rusia juga melihat prospek kerjasama di bidang energi, termasuk energi nuklir. Putin mengatakan, Rusia siap membantu apabila Indonesia memutuskan untuk melibatkan Rusia dalam pengembangan teknologi nuklir sipil. Ada banyak prospek dalam sektor energi termasuk energi nuklir. Saya tahu bahwa Indonesia memang ada rencana terkait dan kalau Indonesia memang memutuskan melibatkan Rusia, kami selalu siap untuk membantu, tutur dia. Selain itu, kedua pemimpin juga membahas potensi kerjasama dalam sektor perindustrian dan pertanian. Putin menyebut, isu soal gandum turut dibahas bersama Presiden Prabowo. Dalam sektor industri pertahanan, Putin menyebut Indonesia sebagai mitra tradisional Rusia. Dia menyoroti kerjasama teknis militer yang dinilai berjalan solid, serta meningkatnya jumlah personel militer Indonesia yang menempuh pendidikan di lembaga militer Rusia. Putin juga menyinggung peningkatan hubungan di bidang kemanusiaan dan pariwisata, didukung konektivitas penerbangan langsung dan kebijakan bebas visa antar warga kedua negara. Terkait peran Indonesia di dunia internasional, Putin menyampaikan apresiasinya atas keanggotaan penuh Indonesia di BRICS, serta menyinggung pembahasan mengenai kemungkinan kerja sama perdagangan bebas antara Indonesia dan Eurasian Economic Union, EAEU. Diketahui, pertemuan ini menjadi pertemuan bilateral kedua yang dilakukan oleh Prabowo dengan Putin pada tahun ini setelah sebelumnya kedua pemimpin bertemu di Saint Petersburg pada Juni 2025 lalu. Уважаемый господин президент, дорогие друзья, мы очень рады вас видеть в Москве. Добро пожаловать. Yang Mulia Bapak Presiden, teman-teman yang terhormat, kami sangat berbahagia melihat Anda di sini hari ini. Мы договаривались об этой встрече. Я помню, у нас есть определенные и серьезные планы развития наших отношений. Kami sudah bersepakat dulu tentang pertemuan ini. Saya ingat ada rencana yang sangat besar. Но прежде всего, конечно, я хотел бы выразить слова соболезнования и сочувствия в связи с наводнением и с жертвами, с которыми столкнулся ваш народ и ваша страна. Tapi di awalnya saya mau menyampaikan kata-kата bela-sungkawa terkait dengan banjir yang menimpa Indonesia dan menimpa bangsa Indonesia. Но, возвращаясь к нашим контактам, мы с вами и на мероприятиях
в Китайской Народной Республике, посвященных окончанию 80-летию окончания Второй мировой войны, встречались и говорили о том, что мы продолжим наши личные прямые контакты. Di China, di pertemuan di China yang berkaitan dengan selesainya Perang Dunia Kedua, kami sudah ketemu dan kami bersepakat bahwa kami akan melanjutkan kontak dengan Bapak. Мы очень благодарны вам за то, что вы лично приняли участие в Петербургском экономическом форуме летом этого года в июне. Kami berterima kasih kepada Bapak bahwa Bapak pernah ikut serta dalam forum ekonomi di kota Saint Petersburg yang pada bulan Juni tahun ini. Отношения, повторяю, у нас развиваются очень поступательно. В этом году мы отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Hubungan kami berkembang sangat konsisten. Pada tahun ini kami menyambut 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara negara kita. Активно работают межправкомиссии с обеих сторон. Komisi bersama ekonomi juga bekerja dengan bagus. Торгово-экономические связи развиваются хорошим темпом. За первые 9 месяцев текущего года плюс 17%. Hubungan ekonomi sama perdagangan juga berkembang selama 9 bulan pertama tahun ini. Nilai perdagangan kita naik 17%. У нас очень хорошие перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию. Ada banyak prospek dalam sektor energi, termasuk energi nuklir. Я знаю, что в вашей стране такие планы есть, и мы, если вы посчитаете возможным привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении. Saya tahu bahwa Indonesia memang ada rencana terkait, dan kalau Indonesia memang memutuskan melibatkan Rusia, kami selalu siap untuk membantu. У нас в области промышленной кооперации много интересных, может быть, проектов. Dalam perindustrian kami juga ada proyek-proyek banyak. В области сельского хозяйства. Dalam pertanian juga. И у нас даже существует определенный профицит в пользу Индонезии в наших отношениях в сфере сельского хозяйства. Bahkan ada sedikit profisit, Indonesia punya profisit dalam perdagangan di sektor pertanian sama Rusia. Но мы не в претензии, мы готовы искать пути дальнейшего развития отношений в этом секторе. Tapi kami menganggap itu bukan masalah, kami siap mencari jalan baru. У нас немного сократились поставки пшеницы, по-моему, на ваш рынок, но это тоже предмет нашего обсуждения сегодня. Pasokan gas sedikit turun dari Rusia ke Indonesia, dan kami juga bisa membahas hal ini hari ini. У нас традиционно очень надежные отношения в сфере военно-технического взаимодействия. Dalam sektor militer teknis, kami juga ada dialog yang sangat kuat. Индонезия наш традиционный партнер в этой сфере. Indonesia merupakan mitra tradisional kami dalam bidang ini. Ну и взаимоотношения между военными ведомствами тоже. Напрямую между военными ведомствами. Hubungan antara kementerian-kementerian militer juga sangat aktif. Они развиваются и находятся на уровне хорошего профессионального взаимодействия. Levelnya sangat bagus dalam arti profesional. В наших вузах, в военных вузах в том числе, постоянно проходит подготовку индонезийские специалисты. Lembaga pendidikan tinggi militer juga menerima banyak ahli militer Indonesia. И мы готовы расширять это взаимодействие. Kami siap untuk menaikkan angka ini. В области гуманитарных связей отношения также на подъеме. Di bidang kemanusiaan hubungannya juga naik. Увеличивается количество туристов, причем с обеих сторон. Jumlah pariwisata naik dari dua negara. Этому способствуют и прямые рейсы авиационные, и льготы в льготном обслуживании, льготном визовом обслуживании. Penerbangan langsung membantu kami dalam hal ini dan juga kebebasan visa. И нам очень приятно, что Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Kami sangat senang hati bahwa Indonesia menjadi anggota penuh dalam BRICS.
Да, и идут переговоры с Евразес о создании зоны свободной торговли. Dan kami sedang membahas dengan Eurasian Economic Union tentang perjanjian perdagangan bebas. Уважаемый господин президент, вот я уже много достаточно наговорил того, что является важным для обеих сторон. Yang mulia Bapak Presiden, saya sudah membicara banyak tentang hal yang memang penting bagi kedua negara. Мы очень рады вас видеть. Kami memang berbahagia melihat Bapak di Знаете, у sini. нас с нашей стороны большая команда. Я пригласил коллег, чтобы мы могли поговорить почти по всем этим направлениям. Dari pihak kami ada tim yang besar supaya kami bisa membahas banyak hal. Мы очень рады вас видеть. Еще раз повторяю, добро пожаловать. Senang sekali lagi kami senang hati melihat Bapak di sini. Selamat datang ke Rusia. Terima kasih. Большое спасибо. Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Putin dan para pimpinan dari pemerintah Rusia, terima kasih atas penerimaan saya. Saya faham bahwa Presiden Putin agendanya sangat sibuk. Saya terima kasih diterima dengan pemberitaan sangat singkat. Ваше превосходительство, уважаемый господин президент, а также уважаемые главы российских министерств и ведомств, очень рад видеть вас. Хочу поблагодарить за теплый прием, оказанный мне и нашей делегации. И также, понимая, насколько плотное у вас расписание, хочу лично вас поблагодарить за то, что нашли возможность принять меня с визитом, несмотря на то, что информацию о нем мы направили в достаточно короткие сроки. Sebetulnya kedatangan saya hanya untuk konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat baik. Основная цель моего визита – это проведение консультаций с вашей стороной, а также очередная возможность выразить нашу искреннюю признательность, поскольку в настоящий момент мы наблюдаем очень активный рост российско-индонезийских двусторонних взаимоотношений. Dalam beberapa bulan ini saya terima di Jakarta delegasi dari tokoh-tokoh Rusia, baik pemerintah maupun tokoh-tokoh pengusaha di Jakarta, dan pembicaraan kami sangat produktif. Пользуясь случаем, хотел бы сообщить, что за последние несколько месяцев я принял в Джакарте целый ряд российских делегаций. Это были как представители государственных структур, так и представители российских компаний. И хотел бы отметить, что со всеми делегациями, которые посетили Джакарту, нам удалось провести очень предметный и конструктивный диалог. Saya sudah hubungkan dengan entitas-entitas industri kami, entitas perusahaan-perusahaan kami juga, dan sepertinya sudah banyak sekali tindak lanjut yang positif. Я также предоставил им для дальнейшей координации стороны с индонезийской стороны, которые могут выступить партнерами, различные объединения и структуры. И уже сейчас мы видим, что общение между российской и индонезийской стороной по этим направлениям продолжается, и они уже ведут свой конкретный непосредственный диалог. Dan juga kesempatan ini saya juga ingin mengundang Yang Mulia untuk ke Indonesia pada kesempatan yang beliau miliki. Apakah tahun 26 atau tahun 27 tidak ada masalah. Kami berharap beliau akan berkunjung ke Indonesia juga.
И также, пользуясь случаем, хотел бы от всего сердца пригласить вас посетить Индонезию с визитом в удобное для вас время. Возможно, это будет возможно в 2026 либо 2027 году. Мы подстроимся под ваше расписание и будем очень рады принять вас в нашей стране. Спасибо большое, обязательно это сделаем. Terima kasih, saya akan datang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senang sekali lagi kami senang hati melihat Bapak di sini. Selamat datang ke Rusia. Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Rusia, Rabu, 10 Desember 2025. Keduanya membahas isu strategis bagi kedua negara. Prabowo tiba di kompleks Istana Kremlin pada Rabu siang waktu setempat. Ia disambut sejumlah pejabat Rusia, yakni Komandan Utama Kremlin, Sergei Udovchenko-Sertea, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrei Rudenko. Lawatan ini merupakan kali kedua dalam setahun bagi Presiden mengunjungi negeri beruang merah. Berikut poin-poin pernyataan Putin saat bertemu Prabowo. Pertama, Putin menyampaikan belasungkawa untuk korban banjir dan longsor di Sumatera. Sumatera dilanda banjir dan longsor sejak akhir November. Hingga kini, 969 orang tewas, 252 masih hilang, dan 158.000 rumah rusak akibat bencana tersebut. Kedua, di kesempatan ini Putin juga menekankan hubungan Indonesia dan Rusia yang kian erat. Dia juga mengenang pertemuan dengan Prabowo saat di peringatan 80 tahun Perang Dunia berakhir di Cina dan Kuntu pada Juni lalu. Lebih lanjut, dia menegaskan kerja sama-sama di bidang perdagangan dan ekonomi menunjukkan dinamika positif. Dalam 9 bulan, pertumbuhannya mencapai 17%. Ketiga, Indonesia dan Rusia sedang menjajaki kerjasama di bidang nuklir. Di pertemuan ini, Putin mengatakan di prospek energi nuklir sangat baik. Keempat, dalam bidang pertanian banyak proyek menarik. Indonesia-Rusia secara tradisional memiliki hubungan yang sangat kokoh dalam bidang teknis dan militer. Putin mengatakan Indonesia merupakan mitra lama Rusia di sektor ini. Kontak langsung antar Kementerian Pertahanan juga berlangsung secara profesional dan stabil. Putin juga sangat menyambut baik keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS, serta perundingan antara Indonesia dan EAEU mengenai perjanjian perdagangan bebas. Hubungan kami berkembang sangat konsisten. Pada tahun menyambut 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara negara kita. Активно работают межправкомиссии с обеих сторон. Комиссия bersama ekonomi juga bekerja. Торгово-экономические связи развиваются хорошим темпом. За первые 9 месяцев текущего года плюс 17%. Hubungan sama perdagangan juga berkembang. 9 bulan pertama tahun ini nilai perdagangan kita naik 17%. У нас очень хорошие перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию. Ada banyak prospek dalam sektor energi nuklir. Я знаю, что в вашей стране такие планы есть. Если вы посчитаете возможно привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении. Saya tahu bahwa Indonesia memang ada rencana terkait dan memang memutuskan melibatkan Rusia. Kami selalu siap untuk membantu. В области промышленной кооперации много интересных, может быть, проектов. Dalam perindustrian kami juga ada proyek-proyek banyak. Даже Индонезия сельского Bahkan Indonesia dalam perdagangan sama. мы искать дальнейшего развития отношений в этом секторе. Tapi kami menganggap itu bukan masalah. Kami siap mencari Снялись поставки на ваш рынок, но это тоже предмет нашего. sedikit turun dari Rusia ke Indonesia. Kami bahas hal ini hari ini. У нас традиционно
отношения в сфере военно-технического взаимодействия. Dalam sektor militer teknis, dialog yang sangat kuat. Индонезия наш традиционный. Indonesia merupakan mitra tradisional kami dalam bidang ini. Взаимоотношения между военными ведомствами тоже. Напрямую между военными ведомствами. Hubungan antara kementerian-kementerian militer juga sangat aktif. Они развиваются и находятся на уровне хорошего профессионального взаимодействия. Levelnya sangat bagus dalam arti profesional. В наших вузах, в военных вузах в том числе, постоянно проходит подготовку индонезийские специалисты. Lembaga pendidikan tinggi militer juga menerima banyak ahli militer Indonesia. И мы готовы расширять это взаимодействие. Kami siap untuk menaikkan angka ini. В области гуманитарных связей отношения также на подъеме. Di bidang kemanusiaan hubungannya juga naik. Увеличивается количество туристов, причем с обеих сторон. Jumlah pariwisata naik dari dua negara. Этому способствуют и прямые рейсы авиационные, и льготы в льготном обслуживании, льготном визовом обслуживании. Penerbangan langsung membantu kami dalam hal ini dan juga kebebasan visa. И нам очень приятно, что Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Kami sangat senang hati bahwa Indonesia menjadi anggota penuh dalam BRICS. Да, и идут переговоры с Евразес о создании зоны свободной торговли. Dan kami sedang membahas dengan Eurasian Economic Union tentang perjanjian perdagangan bebas. Уважаемый господин президент, вот я уже много достаточно наговорил того, что является важным для обеих сторон. Yang mulia Bapak Presiden, saya sudah membicara banyak tentang hal yang memang penting bagi kedua negara. Мы очень рады вас видеть. Kami memang berbahagia melihat Bapak di sini. У нас с нашей стороны большая команда. Я пригласил коллег, чтобы мы могли поговорить почти по всем этим направлениям. Dari pihak kami ada tim yang besar supaya kami bisa membahas banyak hal. Мы очень рады вас видеть. Еще раз повторяю, добро пожаловать. Senang sekali lagi kami senang hati melihat Bapak di sini. Selamat datang ke Rusia. Terima kasih. Большое спасибо. Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Putin dan para pimpinan dari pemerintah Rusia, terima kasih atas penerimaan saya. Saya faham bahwa Presiden Putin agendanya sangat sibuk. Saya terima kasih diterima dengan pemberitaan sangat singkat. Sebetulnya kedatangan saya hanya untuk konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat baik. Dalam beberapa bulan ini saya terima di Jakarta delegasi dari tokoh-tokoh Rusia, baik pemerintah maupun tokoh-tokoh pengusaha di Jakarta, dan pembicaraan-pembicaraan kami sangat produktif. Jangan ke India saja. Не только же в Индию вам летать. С удовольствием. Спасибо. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia saat bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, Rabu, 10 Desember 2025. Bahkan, Putin menyatakan, Rusia siap membantu Indonesia dalam pengembangan teknologi nuklir. Mulanya, Putin menyampaikan bahwa hubungan Rusia-Indonesia terus menunjukkan tren positif,
terutama seiring 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara. Selain sektor ekonomi dan perdagangan, Rusia juga melihat prospek kerjasama di bidang energi, termasuk energi nuklir. Putin mengatakan, Rusia siap membantu apabila Indonesia memutuskan untuk melibatkan Rusia dalam pengembangan teknologi nuklir sipil. Ada banyak prospek dalam sektor energi termasuk energi nuklir. Saya tahu bahwa Indonesia memang ada rencana terkait dan kalau Indonesia memang memutuskan melibatkan Rusia, kami selalu siap untuk membantu, tutur dia. Selain itu, kedua pemimpin juga membahas potensi kerjasama dalam sektor perindustrian dan pertanian. Putin menyebut, isu soal gandum turut dibahas bersama Presiden Prabowo. Dalam sektor industri pertahanan, Putin menyebut Indonesia sebagai mitra tradisional Rusia. Dia menyoroti kerja sama teknis militer yang dinilai berjalan solid, serta meningkatnya jumlah personel militer Indonesia yang menempuh pendidikan di lembaga militer Rusia. Putin juga menyinggung peningkatan hubungan di bidang kemanusiaan dan pariwisata, didukung konektivitas penerbangan langsung dan kebijakan bebas visa antar warga kedua negara. Terkait peran Indonesia di dunia internasional, Putin menyampaikan apresiasinya atas keanggotaan penuh Indonesia di BRICS, serta menyinggung pembahasan mengenai kemungkinan kerja sama perdagangan bebas antara Indonesia dan Eurasian Economic Union, EAEU. Diketahui, pertemuan ini menjadi pertemuan bilateral kedua yang dilakukan oleh Prabowo dengan Putin pada tahun ini setelah sebelumnya kedua pemimpin bertemu di Saint Petersburg pada Juni 2025 lalu. Уважаемый господин президент, дорогие друзья, мы очень рады вас видеть в Москве. Добро пожаловать. Yang mulia Bapak Presiden, teman-teman yang terhormat, kami sangat berbahagia melihat Anda di sini hari ini. Мы договаривались об этой встрече. Я помню, у нас есть определенные и серьезные планы развития наших отношений. Kami sudah bersepakat dulu tentang pertemuan ini. Saya ingat ada rencana yang sangat besar. Но прежде всего, конечно, я хотел бы выразить слова соболезнования и сочувствия в связи с наводнением и с жертвами, с которыми столкнулся ваш народ и ваша страна. Tapi di awalnya saya mau menyampaikan kata-kata belasungkawa terkait dengan banjir yang menimpa Indonesia dan menimpa bangsa Indonesia. Но, возвращаясь к нашим контактам, мы с вами и на мероприятиях в Китайской Народной Республике, посвященных окончанию 80-летию окончания Второй мировой войны, встречались и говорили о том, что мы продолжим наши личные прямые контакты. Di China, di pertemuan di China yang berkaitan dengan selesainya Perang Dunia Kedua, kami sudah ketemu dan kami bersepakat bahwa kami akan melanjutkan kontak dengan Bapak. Мы очень благодарны вам за то, что вы лично приняли участие в Петербургском экономическом форуме летом этого года в июне. Kami berterima kasih kepada Bapak bahwa Bapak pernah ikut serta dalam forum ekonomi di kota Saint Petersburg yang pada bulan Juni tahun ini. Отношения, повторяю, у нас развиваются очень поступательно. В этом году мы отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Hubungan kami berkembang sangat konsisten. Pada tahun ini kami menyambut 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara negara kita. Активно работают межправкомиссии с обеих сторон. Komisi bersama ekonomi juga bekerja dengan bagus. Торгово-экономические связи развиваются хорошим темпом. За первые 9 месяцев текущего года плюс 17%. Hubungan ekonomi sama perdagangan juga berkembang selama 9 bulan pertama tahun ini. Nilai perdagangan kita naik 17%. У нас очень хорошие перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию. Ada banyak prospek dalam sektor energi, termasuk energi nuklir. Я знаю, что в вашей стране такие планы есть, и мы, если вы посчитаете возможным привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении. Saya tahu bahwa Indonesia memang ada rencana terkait, dan kalau Indonesia memang memutuskan melibatkan Rusia, kami selalu siap untuk membantu. У нас в области промышленной кооперации много интересных, может быть, проектов. Dalam perindustrian kami juga ada proyek-proyek banyak. В области сельского хозяйства. Dalam pertanian juga. И у нас даже существует определенный профицит в пользу Индонезии в наших отношениях в сфере сельского хозяйства.
Bahkan ada sedikit profit, Indonesia punya profit dalam perdagangan di sektor pertanian sama Rusia. Но мы не в претензии, мы готовы искать пути дальнейшего развития отношений в этом секторе. Tapi kami menganggap itu bukan masalah, kami siap mencari jalan baru. У нас немного сократились поставки пшеницы, по-моему, на ваш рынок, но это тоже предмет нашего обсуждения сегодня. Pasokan gas sedikit turun dari Rusia ke Indonesia, dan kami juga bisa membahas hal ini hari ini. У нас традиционно очень надежные отношения в сфере военно-технического взаимодействия. Dalam sektor militer teknis, kami juga ada dialog yang sangat kuat. Индонезия наш традиционный партнер в этой сфере. Indonesia merupakan mitra tradisional kami dalam bidang ini. Ну и взаимоотношения между военными ведомствами тоже. Напрямую между военными ведомствами. Hubungan antara kementerian-kementerian militer juga sangat aktif. Они развиваются и находятся на уровне хорошего профессионального взаимодействия. Levelnya sangat bagus dalam arti profesional. В наших вузах, в военных вузах в том числе, постоянно проходит подготовку индонезийские специалисты. Lembaga pendidikan tinggi militer juga menerima banyak ahli militer Indonesia. И мы готовы расширять это взаимодействие. Kami siap untuk menaikkan angka ini. В области гуманитарных связей отношения также на подъеме. Di bidang kemanusiaan hubungannya juga naik. Увеличивается количество туристов, причем с обеих сторон. Jumlah pariwisata naik dari dua negara. Этому способствуют и прямые рейсы авиационные, и льготы в льготном обслуживании, льготном визовом обслуживании. Penerbangan langsung membantu kami dalam hal ini dan juga kebebasan visa. И нам очень приятно, что Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Kami sangat senang hati bahwa Indonesia menjadi anggota penuh dalam BRICS. Да, и идут переговоры с Евразес о создании зоны свободной торговли. Dan kami sedang membahas dengan Eurasian Economic Union tentang perjanjian perdagangan bebas. Уважаемый господин президент, вот я уже много достаточно наговорил того, что является важным для обеих сторон. Yang mulia Bapak Presiden, saya sudah membicara banyak tentang hal yang memang penting bagi kedua negara. Мы очень рады вас видеть. Kami memang berbahagia melihat Bapak di Знаете, у sini. нас с нашей стороны большая команда. Я пригласил коллег, чтобы мы могли бы говорить почти по всем этим направлениям. Dari pihak kami ada tim yang besar supaya kami bisa membahas banyak hal. Мы очень рады вас видеть. Еще раз повторяю, добро пожаловать. Senang sekali lagi kami senang hati melihat Bapak di sini. Selamat datang ke Rusia. Terima kasih. Большое спасибо. Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Putin dan para pimpinan dari pemerintah Rusia, terima kasih atas penerimaan saya. Saya faham bahwa Presiden Putin agendanya sangat sibuk. Saya terima kasih diterima dengan pemberitaan sangat singkat. Ваше превосходительство, уважаемый господин президент, а также уважаемые главы российских министерств и ведомств, очень рад видеть вас. Хочу поблагодарить за теплый прием, оказанный мне и нашей делегации. И также, понимая, насколько плотное у вас расписание, хочу лично вас поблагодарить за то, что нашли возможность принять меня с визитом, несмотря на то, что информацию о нем мы направили в достаточно короткие сроки. Sebetulnya kedatangan saya hanya untuk konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat baik.
Основная цель моего визита – это проведение консультаций с вашей стороной, а также очередная возможность выразить нашу искреннюю признательность, поскольку в настоящий момент мы наблюдаем очень активный рост российско-индонезийских двусторонних взаимоотношений. Dalam beberapa bulan ini saya terima di Jakarta delegasi dari tokoh-tokoh Rusia, baik pemerintah maupun tokoh-tokoh pengusaha di Jakarta, dan pembicaraan-pembicaraan kami sangat produktif. Пользуясь случаем, хотел бы сообщить, что за последние несколько месяцев я принял в Джакарте целый ряд российских делегаций. Это были как представители государственных структур, так и представители российских компаний. И хотел бы отметить, что со всеми делегациями, которые посетили Джакарту, нам удалось провести очень предметный и конструктивный диалог. Saya sudah hubungkan dengan entitas-entitas industri kami, entitas perusahaan-perusahaan kami juga, dan sepertinya sudah banyak sekali tindak lanjut yang positif. Я также предоставил им для дальнейшей координации стороны с индонезийской стороны, которые могут выступить партнерами, различные объединения и структуры. И уже сейчас мы видим, что общение между российской и индонезийской стороной по этим направлениям продолжается, и они уже ведут свой конкретный непосредственный диалог. Dan juga kesempatan ini saya juga ingin mengundang Yang Mulia untuk ke Indonesia pada kesempatan yang beliau miliki. Apakah tahun 26 atau tahun 27 tidak ada masalah. Kami berharap beliau akan berkunjung ke Indonesia juga. И также, пользуясь случаем, хотел бы от всего сердца пригласить вас посетить Индонезию с визитом в удобное для вас время. Возможно, это будет возможно в 2026 либо 2027 году. Мы подстроимся под ваше расписание и будем очень рады принять вас в нашей стране. Спасибо большое, обязательно это сделаем. Terima kasih, saya akan datang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senang sekali lagi kami senang hati melihat Bapak di sini. Selamat datang ke Rusia. Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Rusia, Rabu, 10 Desember 2025. Keduanya membahas isu strategis bagi kedua negara. Prabowo tiba di kompleks Istana Kremlin pada Rabu siang waktu setempat. Ia disambut sejumlah pejabat Rusia, yakni Komandan Utama Kremlin, Sergei Udovenko serta Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrei Rudenko. Lawatan ini merupakan kali kedua dalam setahun bagi Presiden mengunjungi negeri beruang merah. Berikut poin-poin pernyataan Putin saat bertemu Prabowo. Pertama, Putin menyampaikan belasungkawa untuk korban banjir dan longsor di Sumatera. Sumatera dilanda banjir dan longsor sejak akhir November. Hingga kini, 969 orang tewas, 252 masih hilang, dan 158.000 rumah rusak akibat bencana tersebut. Kedua, di kesempatan ini Putin juga menekankan hubungan Indonesia dan Rusia yang kian erat. Dia juga mengenang pertemuan dengan Prabowo saat diperingatan 80 tahun Perang Dunia berakhir di Cina dan kunjungan Presiden RI itu pada Juni lalu. Lebih lanjut, dia menegaskan kerja sama-sama di bidang perdagangan dan ekonomi menunjukkan dinamika positif. Dalam 9 bulan pertama tahun ini, pertumbuhannya mencapai 17%. Ketiga, Indonesia dan Rusia sedang menjajaki kerjasama di bidang nuklir. Di pertemuan ini, Putin mengatakan hubungan kedua negara di prospek energi nuklir sangat baik. Keempat, dalam bidang pertanian banyak proyek menarik yang sedang dibahas kedua negara. Putin mengatakan terdapat surplus tertentu yang menguntungkan Indonesia dalam perdagangan pertanian. Namun, pasokan gandum ke pasar Indonesia sedikit menurun. Dalam bidang hubungan kemanusiaan,
Kerja sama kita juga menunjukkan perkembangan positif. Jumlah wisatawan dari kedua negara masing-masing terus meningkat. Kelima, Indonesia-Rusia secara tradisional memiliki hubungan yang sangat kokoh dalam bidang teknis dan militer. Putin mengatakan Indonesia merupakan mitra lama Rusia di sektor ini. Kontak langsung antar Kementerian Pertahanan juga berlangsung secara profesional dan stabil. Putin juga sangat menyambut baik keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS, serta perundingan antara Indonesia dan EAEU mengenai perjanjian perdagangan bebas. Hubungan kami berkembang sangat konsisten. Pada tahun ini kami menyambut 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara negara kita. Активно работают межправкомиссии с обеих сторон. Komisi bersama ekonomi juga bekerja dengan bagus. Торгово-экономические связи развиваются хорошим темпом. За первые 9 месяцев текущего года плюс 17%. Hubungan ekonomi sama perdagangan juga berkembang selama 9 bulan pertama tahun ini. Nilai perdagangan kita naik 17%. У нас очень хорошие перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию. Ada banyak prospek dalam sektor energi, termasuk energi nuklir. Я знаю, что в вашей стране такие планы есть, и мы, если вы посчитаете возможным привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении. Saya tahu bahwa Indonesia memang ada rencana terkait, dan kalau Indonesia memang memutuskan melibatkan Rusia, kami selalu siap untuk membantu. У нас в области промышленной кооперации много интересных, может быть, проектов. Dalam perindustrian kami juga ada proyek-proyek banyak. В области сельского хозяйства. Dalam pertanian juga. И у нас даже существует определенный профицит в пользу Индонезии в наших отношениях в сфере сельского хозяйства. Bahkan ada sedikit profisit. Indonesia punya profisit dalam perdagangan di sektor pertanian sama Rusia. Но мы не в претензии, мы готовы искать пути дальнейшего развития отношений в этом секторе. Tapi kami menganggap itu bukan masalah, kami siap mencari jalan baru. У нас немного сократились поставки пшеницы, по-моему, на ваш рынок, но это тоже предмет нашего обсуждения сегодня. Pasokan gas sedikit turun dari Rusia ke Indonesia, dan kami juga bisa membahas hal ini hari ini. У нас традиционно очень надежные отношения в сфере военно-технического взаимодействия. Dalam sektor militer teknis, kami juga ada dialog yang sangat kuat. Индонезия наш традиционный партнер в этой сфере. Indonesia merupakan mitra tradisional kami dalam bidang ini. Ну и взаимоотношения между военными ведомствами тоже. Напрямую между военными ведомствами. Hubungan antara kementerian-kementerian militer juga sangat aktif. Они развиваются и находятся на уровне хорошего профессионального взаимодействия. Levelnya sangat bagus dalam arti profesional. В наших вузах, в военных вузах в том числе, постоянно проходит подготовку индонезийские специалисты. Lembaga pendidikan tinggi militer juga menerima banyak ahli militer Indonesia. И мы готовы расширять это взаимодействие. Kami siap untuk menaikkan angka ini. В области гуманитарных связей отношения также на подъеме. Di bidang kemanusiaan hubungannya juga naik. Увеличивается количество туристов, причем с обеих сторон. Jumlah pariwisata naik dari dua negara. Этому способствуют и прямые рейсы авиационные, и льготы в льготном обслуживании, льготном визовом обслуживании. Penerbangan langsung membantu kami dalam hal ini dan juga kebebasan visa. И нам очень приятно, что Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Kami sangat senang hati bahwa Indonesia menjadi anggota penuh dalam BRICS. Да, и идут переговоры с Евразес о создании зоны свободной торговли. Dan kami sedang membahas dengan Eurasian Economic Union tentang perjanjian perdagangan bebas. Уважаемый господин президент, вот я уже много достаточно наговорил
того, что является важным для обеих сторон. Yang Mulia Bapak Presiden, saya sudah membicara banyak tentang hal yang memang penting bagi kedua negara. Мы очень рады вас видеть. Kami memang berbahagia melihat Bapak di Знаете, sini. у нас с нашей стороны большая команда. Я пригласил коллег, чтобы мы могли поговорить почти по всем этим направлениям. Dari pihak kami ada tim yang besar supaya kami bisa membahas banyak hal. Мы очень рады вас видеть. Еще раз повторяю, добро пожаловать. Senang sekali lagi kami senang hati melihat Bapak di sini. Selamat datang ke Rusia. Terima kasih. Большое спасибо. Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Putin dan para pimpinan dari pemerintah Rusia, terima kasih atas penerimaan saya. Saya faham bahwa Presiden Putin agendanya sangat sibuk. Saya terima kasih diterima dengan pemberitaan sangat singkat. Sebetulnya kedatangan saya hanya untuk konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat baik. Dalam beberapa bulan ini saya terima di Jakarta delegasi dari tokoh-tokoh Rusia, baik pemerintah maupun tokoh-tokoh pengusaha di Jakarta, dan pembicaraan-pembicaraan kami sangat produktif. Jangan ke India saja. Не только же в Индию вам летать. С удовольствием. Спасибо. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.